Nicholas San was what the squad at the buyer na utimusa players ni bi antimi mpem na nada enyama beto da pato abranta ni din ade Rodrigo Goes ana Fevini Junior woman nyina ntimi make into the squad we back last week me ba beka to say Carlo Ancelotti as oko Brazilian you know the Brazilian league you know when players bi wo ma o pese otomo enso he na fe ho mo mandembo se ebie betimi abo na satimi na antim another call up ne baya me pato ne median pmo ne ma de ne de reporter men seka say pra ana tese teacher brante no antim another kobisa Carlo Ancelotti say adenti ana ne ma pm no so be last week mo ho ana ne ma enya hits kakra ne ma so de obi anim ne ma dada wo hia say ye fe na ye kwakobo no ma say oye test player okwe so betimi aba enti say kobasa say ne ho mfa na enya say tinchina ye ma no selese ne ma foforo kwan na omunsu ntimi amwa na amwa enti say ebia wa hu ne ma was squad ma ne nyina ya say wa pick up problem kakra no reporter me pato efi ne ma na Africa Lancelot akatem adi eba ewo dwumade so na no pay me katre kakra so ediama me pato be Atletico Madrid na makwedi nkoma kakra ewo Atletico na anope Wanda Metropolitano yesi meeting beba so na meeting eba so na yo panyani din edike mawin me pato gi mawin onom ana okodes ya can say Atletico Madrid in terms of recruitment ana for the supporting direction no openo ana for Carlos Busero wo munyina kaumbe another reporter men saka say yes ne wo mu wie omu training na wo mu anso ene Diego Pablo Simeone ebesia na meeting no mu kwakosia no kwabna ne nyina ya say Atletico Madrid players ni bi ko say na bi o metima top players ni bi aba besem na no da krampo e ba say yes Everton pa branche de kono Galaga ata so besamba Premier League no mo ne nyina ya de so mu kwadwene ho na fe so mu players Atletico Madrid 9 days ya akansa na transfer window etimi abanabi no wo mu so etimi conclude ente no ye reporter atodwa ewo dwumade so na no pe no ye de won koba kakra adi adam wo me pato record bi atodwa ewo peso na record na atodwa no eno ye the Brazilian Brasileiro eno anso yo mu league no mo bono yes no the Flamengo for ati team and din adi Victoria kwabna Victoria foi wo mo tomo bomo tena pole nwatwe yes ko Brazil wo mu league no mo bona abakosam wo bia no wati team bako asa ne nwatwe da enti no the Flamengo bobo kono wo mo chasampa wo makobo FIFA Club World Cup aba enti ejan wo so another enum recorder eno so etoja nano da beka mba katos ba mantego ano mo to abanta ni din ede Samuel Lino pato Samuel Lino another yesu obo praise enya 3 assist ho ama Pedro wono so enya 3 goals enya 1 assist in team another 2 players wo mo nkwa SA 5 goals involvement no between sa 2 players no me pato ni nyina no ensum ekokoye be 9 goal na tesa mo so no contribution in fact ekoye edi emoma no reporter etotwa ewo dwumade so na no pe no ye de won koba kakra edi edan wo wanchiche ahodo nyina so na yentwe ne kakra na yenkwe anime reporter men seka ewo wanchiche ahodo nyina so esa ena transfer window ye hwe anim say at the end of the week ese etimi conclude ni ewu bebia obia enso eko eni Alexander Isak one transfer to do na hwe anim ana fe yuan wisa wono so one player Makei ewa Crystal Palace ye hwe say obetima movie afe Jaledi Donnarumma Alejandro Garnacho Nicolas Jackson afe Christopher Nkunku Rasmus Hojlund Javier Elliott Liverpool player and afe Kobe Menum ababeka ho and to Uber Premier League ma top players eso munya baby call and nano pay ya kan check kakra ade ama wansi shawo so but me ko Inter ekwedi nkoma kakra ewo Italy reporter mensaka esa Inter Milan bobo kono wo mu ewo panyani din ade Piero Asirio nano da mbaba kato sa Hilal bobo kono propane ne den atasa wo mu hwese wo betima baba ya adwuma no ade ama na nkoma kakra mensaka esa panyani din ade Simeone Inzaghi wonu akata Hilal bobo konse so mu hia sporting director wo betimi ama the sporting director no kama padia wo mu nya Piero Asiria wo betimi adwuma kama adamamo yase no ada meeting kakra esamba so na nkoma no bia adunie yeso makato payne say wo bema na 5 million euros a year 5 million euros a year after bonuses kakra enso eka ho na nkoma ewo Inter say anka so pay ekwa na assistant no ana nkompa so mo di adwuma no enso edema no reporter
mensaka asasa piara asiro kra enso ekwa wopanya na nkacha so mo hese wo metimi di adwuma no ediama na aye na bade atie no kwabna reporter mensaka eso no so wo muta so munya no kra aka ho a ankacha se sa nipa mienu no nyina enko aye ahila na omunko aye adwuma no enfama omuntia no ye reporter mensa eka wo adwuma die so na no pe no meka che kakra edi ama wo adwuma die so na yentrene kakra abranta ne dia di Lucas Vasquez enkoma kakra mensaka ese oko by no for Leverkusen na wakwa koye adwuma no edi ama mfuma Madrid player no me pato ye right back ento mo chasa womunya no ewo aya mepato bano fall of akusna eduma ni nyina ba kama edi amoma no ata ana mensa kan nwumne mu ho sabranta de Leo Messi ana fe ho di aba womunya pick up injury na yase omaye okay woma start training enti na Inter Miami boboko no ehwenim se Atlanta womuni aye Orlando ana edi be sia ne omo he sesa two players no ebetime sia kan ade ama Inter aye Miami boboko no eni am the time mensa kan ewo eduma de Another me pato branta di din edi Hugo Iketike wonum enya gold ma Liverpool eye bobo kona no William Santana me nsa no mo boy edi tie Newcastle bobo kono abranta senso ba 3 matches 3 goals anatasa akoda nya na uhemo padia community shield wonya go afa Premier League and so ni debut game wonya go ansa na the second air league game edi ma Liverpool bobo kono another branta no esa enya go ti witimi sa branta senso wotani Liverpool bobo kono edema nyina na ya kama edema Hugo Iketike wano so die ne kakra ne Dani Ceballos aye mad the player enkoma kakra mensaka so no eko Olympic Dumase eno ye friendly gan aye club na enkoma mensaka say 15 million euros eno aye scatter say kwakoro mo initially ne die loan deal ana branta ne kobo but obligation to buy no enso ho eba so mbeto na sana so 15 million Olympic Dumase enso etimetwa ya say enkoma na kwani ye pa ama brante de benya ko entiano so nkram kakra ne na meko baya na yase no ada baya na ye meeting na baya minike omu meeting no mo ye no me pato fa players ho ana fe transfer window no na no ada na aka 10 days ento mo se 10 days aka no so omutimi ho mo transfer no wo mu future ni ye omunya clear vision of baby on person mo de baya no boboko no enso ko enti anu ada opanya ni din ade maxebo no ho ana fe Oliane so no so ho Sebastian aye Herbert na pato na peso peyina enso ho ana tesa omo edi koma na aye kama Jean aye Christian Desin me pato no munyina Robert Hena wo munyina di koma me pato omo koma kakra yase Bayern fo edi ya se player ba ko mo peno Nicolas Jackson na kwan be fa so beto Jackson no yase anu ata wo mo frɛ Chelsea some meeting ma ana yase omo twi telephone frɛ Chelsea bi sa se wo mo bi so aso na Nicolas Jackson sen ana ne wonsam esitia akoba so beton Jackson a se no be ediamomo kwan ben na omo Bayern boboko no se omo faso a ebe ma Chelsea adia Jackson mu enso ediamomo yase no ada ye nkomo omu edi ya but Bayern adwene pa ya se won person omo to abrante no na omo ntimi entwa sika pa dia ene anka bi anka lonjo ana nka omo fa no enfem eye omo ebi omo bolo ni wi ansana omo nso etimi decide yase Chelsea se abrante so beton ne pa dia eye 80 million pounds unkra 80 million pounds me pato Nicolas Jackson emano ho enya de so mo beton no edina ma ho emom no se Bayern for pepa dia na say ye loan dealer pato obligation to buy no be ho enya fi na Bayern akoda ne ball loan wi a wo mba be decide so beton na so mo ntono so munya gitum se obligation to buy no wo be master cross no aye adwuma de Nicolas Jackson and pay ene o no so ebe ko Bayern na wetima kwa kosia kan enso edia ma mo enko kakra metie ewo aye Christopher Nkuku dia ne yese Bayern force akoda no ni sika no wasoro pa ni wages no odina waso sisi ameka se okwa Chelsea waji 195,000 pounds a week 195,000 pounds a week ana Christopher Nkuku ade yese Nkuku edi nkoma sese ekoba sese sika no odino ana ebi ebe ye tene dia ma Bayern boboko na oka tom se wono so ebe kat ni wages ni kakra obetiti ni sika so sane ebe ya ebetima ma na kwanya na fe wasia kan e dia ma Bayern mini boboko no enum enkoba kakra pacho
Major Christopher Nkuku if you Brantana Katideba Emom Chelsea Sydney Bopano I have 40 million pounds 40 million pounds in tea Yasi Bayan for after meeting Womo Juno after the official bid Ediba Chelsea Nafe Wometima say Ebia Adiana Bekoye Ediamama and one the Inter Aya Milan Bobo Kono Adia say Omo was one Tinapolo Polinum Ama Musu Mo Pin game and Yama Akoye Edimamo Nanano Pankoma Mensa Aka Asa Brantan and Yamana Akoye Ediama Brantan Din Adim Marcus Ram and rather Onyago say but I'm an opportunity our YouTube no Ubonsa Brantan so the tip was over fear Nima Menen Papa said to Cassia and no more Dim Komaka on my friend or more friend Marcus or me no matter today who are him into Kabana was say Nitisa Cassia and rather or the Bob or the Pimbo Amabako say na second one or the premier and the Tottenham a one was all the tinum I'm appoint you to baby and mammy and the papa to the catch say etireno and one I go no and to Nuata and no I am Marcus Ram and Kobakakra one on some at the Abanwada me patolo Talo Martinez and so Martinez say Yankamo Bianta Namuda or Moko FIFA Club World Cup and Africano UEFA Champions League Ganiama answer down for Amfamamudin Komoyepa I'm a players need Jomo Komo Christian Chivo after so a new head coach no and no Makasa Pinti Sisa do few Sisano Womopon and Yama and Subasano and Kobakakra Etoja Ewo Jumandia so and pay Okotima Nidim Adi Aya P Asia yes Vitia and Yanda this summer Obe movie Akobabia Yanda so Kobabia what Nayama Tasaniama and Swatimiako Kama at the man our PS Bobokono and no Aya Vitia and Komakakra to Jane Kobi Manu say what £180,000 a week it's as a Manchester United and Fanning Yahweh so United Persona no air contract sense in there and no man £180,000 a week and that's how part their contract sense no yes Bantani and Adrian Sobay one also pay baby and soon come back yes he said the Man City one more any PSG agreement no more yarete as an PSG Bobokono as one by the 50 million euros for Abantani Daddy Jiggy Naruma but I'm a pay reporter Mensaka as a Womonso soften I almost stand the Kakra Omochaso Adana Cross City at the Bay 30 to 35 a million euros bar Abanton Betana Manaba City a Bobo Koranum and soon Kobakakra a total Ewo Jumadia Sanaro Peno me Prache Kakra at the Ama Ewo Jumadia Sumepato and not the Liverpool one more about 3 goals Ryan Gravimet who go Iketike and Aferu in Gomoha me Pata Brantere Enyago and so at the moment Maniama I come at the moment she share I would do in Nasa Brantani Din at the Anthony Gordon one a D record and after Bruno Guamares and after Ayo Osula and some Enyago at the Manu Castle Bobokono na another once a Rio in Gomoha a Brantana record yes she saw a Baba player or Tosunai at Sosa or Premier League ma and Yama Echo Adiamano at another basis Sukakra and so the Manta Brante about Tosunai but yes and since 2002 player Bianua when you're 16 years Wababa Siakai not as on Uswanya go our Premier League do ye be da Ayawan Rooney and Anatasa on and so Ayasa record no and they Anatasa Brantadin and so at the Ro in Gomoha and so Baba Yadia Troswinti and the Ankomaka Crania and Nano Peno and the Kakra and so at the Edanwo Ebrenia fa and Yedisi Hanesa but Yasi Rodrigo Akate Zabi Alonso say or Peso Tinatibum when you're not just so Peso Kobe or Peso try say and Yama Koye and the Man Alexander Isak in Commano and also a betraso na yetimi Eddie Piero Hair Campi reporter Mensaka Arsenal Eddie Commani Yamonso Ehwese Wometimania Piero Hair Campi na Etmakoe Borussia Dortmund and so Eddie Commani party say Womo Hesombeco Vontrin na Fabio Sofa Womo Swetimi Aqua Kodano Kwabra Talent George so Yesi Oko Roma Bobokono and T Ebrano Hedani Yafa ma Yamfa Ensiana Fifi and Yalanso and Faunco the Tactical Front na in Komaka Krabara so no live on YouTube and we Nhyira TV. The question of the day is between Graham Porter Hana Afe Ruben Amorim Kabana Wana Yebedi Kapamona Kane Wajuni Muhai Anna Chess Yebedi Kai Apamona no Amuzu P. Question of the day Graham Porter Anna Ruben Amorim why Anna your coach Yebedi Kai and so Apamono now the comment no Edia Baneja Yakin Kankakra and so Edia Mount. Okay. Enjoy my dinner, 4.5.